déjà dit dehors. Vous êtes déjà de la maison de Dieu. Posé, fondé par Dieu lui-même. À travers la vérité. Rien que la vérité. L'Église est bâtie sur la vérité de la parole à travers les enseignements apostoliques. Et la vraie foi de l'Église s'appelle la foi apostolique. Imani ya kimitume. Wamitume walisema nini kuhusu njia ya wokovu, njia ya uzima, ufufuko na uzima, kunyakuliwa kwa kanisa, maisha ya kumwogopa Mungu, maagizo ya tabia za jinsi mtoto wa Mungu anapaswa kujikomporte. Hiyo yote ndio wanaita l'assemblée des fondements apostoliques. Tous ces aspects. Alléluia. Si mfondation mnakuwaka mchanga, mnakuwaka magrevier, mnakuwaka mafere ya beto, mnakuwaka sima, mnakuwaka yote vile vitafanya kusudi kuwe beto. Ile fondement, ile fondation lazima vile vyote vichangiwe. Na imani lazima kuwe mambo, mafundisho tofauti kuhusu yale ambayo Kristo aliagiza mitume, ili ya kwamba kanisa likae kwenye msingi wake sawa sawa jinsi Kristo anavyotaka kanisa likoe. Haleluya. Lakini siku zetu tumeona michango ya mingi sana ambayo imeingia na kuiharibu kanisa na msingi wake. Ndio maana tuko ndani ya esprit ya retour au fondement. Tuko ndani ya roho ya marejesho ya msingi ya kimitume. Wapi? Kanisa. Jeudi et vendredi passé, on a parlé des choses yenye tunaweza rappeler kidogo mbele tu. Jeudi tulisema les gens qui étaient là jeudi passé, tulikuwa tunasema si la croix. Nani alikuwa? Tulisema juu ya msalaba. Tulizungumzia maana na kusudi la msalaba. Tukasema msalaba ni Danika. Tulisema msalaba ni nini? Alisema msalaba ni hailete laana, lakini ni alama ya laana, na ni alama ya laana na mauti. Kulingana na neno la Mungu, wote waliotundikwa juu ya mti, iwe miti miwili iliyofungwa pamoja, ndio inaitwa msalaba. Parce que croix c'est les deux bois croisés. Akai kiikuwa chuma ni miti, ni chuma mbili zenye walizifunga pamoja, zenye iko na signe verticale et horizontale. Verticale et horizontale. Sasa kimoja kinashimama, kimoja kinaenda hivi. Ndio msalaba. Katika mila ya Israeli msalaba haijakuwa. Lakini katika mila ya dini ya Ukatolika ndio msalaba ikaanza. Miti miwili yenye walifunga pamoja, wala vyuma viwili wakaifunga pamoja. Katika Ambirone wakakuja na ile mtindo ya kusuluhisha watu, kuwaweka na kuwaandika juu ya msalaba. Donc bakini wakaanza kuwatiaka yule ya msalaba.